Chính xã sọ spon badang shen naga jing long khot yaki arngot ki MLA Congress hak celah kalapan mi ki jing keli halor ki jing long jing man ke Congress hapo ka jing alam chong presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Benson pala la ban kadau bah ka khasan tarik menta ubnai ke Congress Party kala suspend naga jing long khot yo MLA ka nong stoin uba Gabriel Walang bat u MLA ke Mahdi uba Charles Marangar naga mentah Rusnem bahkan no bakilaya le persya ya seperti halo kai pot begini ke MLA kila perkat bentuknya so syakan kepi laru bepen sisa ba menen hadu laingut ki MLA ke seng kongres uba Celestine Lengdo uba Charles Marangar bat uba Gabriel Walang kilawan ben penyesok pura syaka seng NPP kebaylang kemat ya ke sarkar hapo ke jela Meghalaya laru benong banabaro arngut uba Walang bat uba Balngal kidai ki MDC jong ka kongres Hakasehil Autonomous District Council. Kasya suspend kini ke arngut ki MLA kalau wanru hakapor bak kongres kaladon haka jinghiar haka kam sanhima sima kamtam dakabarem haka lok sabha election Shillong Parliamentary Constituency haka ba ubak pala ulolong UMP license kenti Henry ulasya penliam no ha Dr. Ricky Andrew J. Sengkon jong Voice of the People Party kat kum kinong pej perman ka seng san perthai kilaong ba pala uklamla ban penmi biang ya ke parti ya kecela nado bala sya thong kum u presiden ke MPCC haka arpsan terek unailar arhajar arpuwe kadai ru hapo ka cinglam chong u ba ke kongres kaladu no yaki arngut ki MLA ha unai wieng arhajar arpuwe haka ba menteri rangba barem kecela Dr. Mukul Sangma bat khatwengut ki MLA kongres kile no kam na ka parti bat kila penyeso bat ka Trinamool Congress bat kam hadin kane ha unai rempang arajar afal sangut ki wei pat ki MLA badangsa ka kong amperin nengdo Meral Bon Iem Bohanro Rapsang kempam membanyang bat ba proses di sokme kila penbana yalade bat kini leso no bat ka National People's Party nangta ubak pala ularam yalade assembly election Asnam arca apply na sutengah saipung konstituensi hakakong Santa Mary Shela jong ke NPP hakaba kani ke keren buon halor kicilna kicing pau mat ke jong u kinong yalam ke parti kilas ngo ba ke kongres high command kade ban mi peniak ha halor ke jingher ke parti Meghalaya bat ke jingduna ke jinglong jingman hapo ke jingyalam uba pala ulade ban kam yalade halor kane ke jingpulom jong u ban batlang ya barok ki MLA haka cinghisya hadin ba mauhi ularam haka assembly umdan hokshu ban beteng kum ustit parti presiden ong unong yalam ke parti ubom kwa ban penpau yana ke kerteng bat katu ke ni ke khot ke kongres kilong ba ba pala udon buon ke cinglong kum unong khayi ban kum unong yalam seng sain perthai